نا اندام کمیته کوچبران آسریکانی محمد حاجو بمرا آماده خیر هاتن. سپاس. نا از باورم اف دبی چالاکی یکمین کوچبرین سریکانی لبر آواهیا پارێزگەری حەسەکێ گەلۆ چما کوچبرین سریکانی پێویستی divê demê de bi çalakiyeke bi vî awayî dîtin. Belê mam seşevan dengê te dawiyê xwe dike. Yani çima koçberên Serêkaniyê yani heta no ez bawerim ev çalakiyekî yekemîn bû yani cara yekemîn li ber avahiya parêzgerê Hesekê çalakiyek vî rengî tê darxistin. Çima pêwîstî bi çalakiyek bi vî awayî dîtin koçberên Serêkaniyê? Anayek sağ baş bu te û hemû temaşavanê Ronahî TV û spas bu hemû xebatkarên Ronahî jî. Yani ev demeke dirêj hûn dizanin yani em wekî komîteya koçberê Serêkaniyê dosya koçberan ji bo vegera xelkê me em şopînin hemû çalakî û hemû derfetên di destê me de em bikartînin em deriyê her kesî dixînin kesê ku em dizanin ku wê ji bona vegera koçberên Serêkaniyê gavan bavêje me civîn jî li gel wan darxistine me gelek daxwazê xwe jî ji bo wan pêşkêş kirine wan jî gelek gotin û soz dane me yani êdizanîn yani em behsa heft sala dikin ana dît yani ev rapora we de diyar bû çawa her sal gelê zanî rastî jî êdî mafilîne êdî helwesta xwe bi xwe bidin destnîşan kirin yani ji bona wê xelkê me êdî ev pêwîstî pê dît ji ber ku êdî ji soza û gotinan têr bûne yani ev serê heft salan e gelek soz ji bo xelkê Serêkaniyê hate dayîn gelek civîn me wekî komîteş berpirsên hikûmetê yan rêveberiya xweser yan jî hêsên hên ku bi vê dosya vegera koçberan pêwîndar me li darxistin êdî xelk xwest bi xwe bixwe êdî dakeve kolanan bi xwe helwesta xwe bîne ser ziman yani êdî got şûna gotinan nemaye şûna sozan êdî nemaye êdî gava ku em pratîka li ser erdê binerin û gavan ji bo koçberê Serêkaniyê babêjin ji bona wê tenê do koçberê me hinek ji xelkên Serêkaniyê ku nava kampan de bên li bajarê Hesekê hatin li pêşiya Parêzgeha Hesekê kom bûn ji ber ku Parêzgeha Hesekê wek nûnerê saziya hikûmeta Sûriyê li vê rekê fermiyeta wê heye çûn û hatina sazî û dezgeh û desteyên ku girêdayê hikûmeta Sûriyê yekser dema ku têne Hesekê berê xwe didine vê parêzgeha me avahiya wê dekê ji bo jî gelê me biryar da ku li wê dekê kom bibe û helwesta xwe bide nîşankirin û dixwast ku berpirsekî ku ji aliyê hikûmeta Sûriyê ve hatiye destnîşankirin bibînin yani çi em bibêjin ser parêzgerê Hesekê bibe Birêz Nûrîdîn Ehmed be yan jî em bibêjin Cîgerê Ehmed be di encamê de yani me parêzgerê Hesekê dî bi xelkê me re jî civiya daxwazin xelkê me hebûn rasterast bi jêre dana pêşkêşkir yani rastî jî destpêkê xwestin ku yani şandeke ji xelkê yani ji nava 5-6 kesan derbasî parêzgehê bibe û parêzgeha Hesekê re rûne lê me got na millet hatiye di nava vê germahiya hanê de ji konan hatiye dixwaze her kes dixwaze wî bibîne bersivekî yani êşa xwe jê re bibêjin da ku ew jî bikaribe tişê cem wî diyalogên dawiyê di navbera wan hikûmetê de gihêştina kudekê ye heta çixwast astî hewildan hene ji bo ku xelk vegere ew jî destpêkê li koçberan gudar kir rastî jî parêzgeha Hesekê re ew jî tiştê dike yani diyara ku hin mesele wan jî mestirin tiştine hene ne destê tenê de li ser asta Sûrî bi giştî jî nîqaş têne girtin hinek berjewendiyên dewleta hene ku naxwazin hên jî koçberên Serêkaniyê bi awekî rêk û pêk bi awekî rêxistinî vegerin bajarê xwe bajarê xwe ji nû ve ava bikin berjewendiyên hinek siyasî hene vê yekê dide astengî herî pêşîn ya ku nahêle ku koçber vegerin ji ber ku emakî komîte dema ku em li gelek civînan kom dibûn me piştre ser medya civakî yan jî li ser agihandinê me di encamê civînê xwe de ji raya giştî de parvet kir êdî millet got rastî jî em ji civîna bes e yani em ji gotina êdî têr bûne dixwazin êdî pratikî bi xwe dakevin kolanin lê ev yek jî wê ne tenê a destpêkê be wê ne dibe ku ya destpêkê be wê ya ne ya dawiyê jî be ji ber ku eger tu gavin pratikî ji bo koçberên Serêkanî neyê avêtin ji alî hikûmeta demkî
و خلک ما هرتم سر دانم بکه و کولانم دنه و دی هلوستا خواه اکثر بین سر زمانه اجبر ام بحثا 7 سالات کنه ام نه بحثا روزه که کنه ام نه بحثا هیبه که کنه یعنی ایرو ام هر کس دم المال که رودن دم او مال به الکتریک به یانجی مروحه یانگو مکیفه و تنه به تو خاص انسان کنه دوی مال ده جیان بکن لی اف 7 سال خلک ما دکانان ده پریشان بونه یعنی کنه که چادر که نیلونه خلک ما تیره جیان دکه کربت نه الکتریک نه حکومت سوریه جی زخته که پر مزین سر کشبران دکه کو وگرن باجاری خالی وقت تک تک دخوازوان بگرینه او جی دریا چرا دریا کو گلک دزگه و منظمات آنگوری خستن کل کامپا کار دکنن ابدمه که یعنی دما داویه ده از کان بجی جمعه گولان ورده گلک خواه ده کامپا سر کانی ده بکشاندنه و لکامپا هاشو کانی بکشاندنه آن خلق ما پرستی آستانگی الکتریک دیکشنه یه آبه دیبینه یه تندرستی دیبینه گلک جالیان و خدمت گلک کم بیا افجی سیاست که جالی حکومت سوریه دمکید دمشاندن کو خلق سر کانی تک تک وگره باجاری خواه جو یعنی آرمان چما دوی دمی هم تجبر کام دیم دم درنگ بو راست درنگ بویه لی دو وقت خود جهاتیه کو ایدی جنها و شون دخل که من سر پیابن و گاف چالکیال دار بخینش بو کو زخته هر حکومت سوریه بکه کو وگرین باجاری خواه سری کانی باشه ناوک سدم چما نکاره وگرن سرکانیه چه هات راگاندن گوتن ری ماین کرینه ماین لسر ریهاتن داین اوتین راکرن دوی درباری ده تو کار چی مرا بیجی یعنی سدم براستی چیه او ماینین سر رینه یعنی جی گریدای وی یعنی نقشه ریه کهری کم در نکد آگاهیک داوی در نکد یعنی اب مسئله وی کنگی و بچه آوائی چاره سر به ایدی وگر وی کنگی دست بیبک آنا زانم هم سشروان ما جبو گلک جارا بپرسن حکومت سوریه که هاتن بله که گوشاندا بردف که سروک کمان سوریه مصطفى عبدی به شاندن کو پیک آلینا پیمانا بسونه جوتنه ده هاتن بله که ابو برا چله ده دما کو ده هاتن بله که ما بواره هفدیتن دکرن دو گوتن مجار ماینه یعنی تنی ماینه لدما دو پارزگر حسا که در کتل پیشا خلکه گوت مجارا بگرا کوشبرا نه تنه گریدای ماینانه یعنی ماین یک جوان صدمانه لگلک صدم جدا هنه کدبن آستانگیل پیشا وگرا کوشبرا یک جوانا کو آلی اولهی حتان هاجی باجار سرکانی جالی اولهی به کنترل حکومت سوریه آدم کی راست راست نه هاتیه پیک آنینه هر چندی مروان نعری سردان باجار سرکانی جی کر به پرس هزن اولکاری روی لکر جی جبیاجی لی حتان هاجی گله کوم گله گروپ هنه گه نادن حکومت آدم کی سوریه بریار خوش دولت ترکیه دگرن گریدای دولت ترکیه نه دخوازن تبلیغیل باجار سرکانی پیک بینن دیمان در دخلن گفان لگل کرد خن دهمان دمه دو دما مخ پیشاندان خال دار خست لحسکه مدخواز خوی رواکن مگو ام دخوازن بگر باجار خو پیش ساعت ششاند باجار سرکانی خو پیشاندان که دیجی خو پیشاندان ما به باجار حسک سرکانی چکرن و تدا تی ساگف کردان هاتن خوارن اوانه دیاره کو راسیجی گروپ نه گریدای دولت ترکیه نه دخوازن تبلیغی باجار سرکانی پیک بینن و ترسه تخنا دل گلی کرد کجبونا و نگرن باجاری خو او جی بجن حتان کو و نگرن یعنی حتی پارزگر حسکی جی بود اون یعنی نزدیک 100 مالبات غویران هنه لباجار سرکانی رو نشتنه چما حتی نج بوان چاره سری نایدتن اوانا حسکی در مال وان تونه بود همو بیجی بون د ناو خانی کلی در رو نشته بون آنا چونه سرکانی جا شرط و مرجع خوش حکومت دخوازن کو دما کو بگرن حسکه خانی جوان را ببینن دبه بچکه و بسلحی خواه بگرن یعنی تس داخوازن پر بسا نراواینا یعنی چه اوایت ایرو ماف حق دکی کو توری باجار حسکه بچکه گرام بسلحی گرام اگلو تاتی شر بکی یعنی نیت او وگره تنه نیت او شر هیا جبون او دبجن اگر ام وگرن حسکه دبه ان بسلحی خواه بگرن اگر دبن آستانگیا هری پیشا مزین کو حتی آنها او مالباتن کو سر کانی مال و ملک الکرداد دزینه حرو درو گفان و کرداد دخلن هنک جیوسا چند گوتنن به کردی فیر بونه درد کردن سر راگهاندن دبه ام کردن تعلقان به کردبونه بتنه اجی و دبه ام کردن ام قبول ناکن نزا یا پیگه وره و نزا کرد وره ما قالو این هفته پیش 1000 انسان مروبن سر کانی کوشبر بونه
ما تقبل نکه اونا همو وگن تو که قبول دکین یعنی نفوس سرکانی تبدا چخواسه اگر زیادتری صدی 85 کوچبر بونه تن صدی 15 هندر دمایه او معنی جین نکانین بجن ام داخواست دکن خلق ما بگره لاگ مالبات کشتا خو ایران و تلحمی سنه گردای دولت ترکیه یعنی اوی کو بری به عمشات و حمزات را کار کنه حتی هاجی قبول نکنه کو تبلی ارتش سوریه ببن لیوا شستی ببن جبر کود بجن اولی لای قصده اونا خواستن تبلی ببن اجاره اصلا پیشا من در دخینن و گفان بدخن حتی دوجی دیمنجی بلا بو چالاکیل سرکانی دار خستن گوتنم قبول نکنه یکی سر کرد کی سرکانی بگره و ام جهین بازار سرکانی بن رغم ویش ما مستعصم بیجم دما کو ام دبیجن مجار کرده دبکو هنک دل خواب بگیرن بنرن به روزا اینه نیزی پنجی کسان ام بیجن سوریانیین کل بازار سرکانی نه همو پنجی کس وربون نیزی 20 کسان چون سرکانیه ریش بوان هاتا فکرن هزن اولاکاری بوان درباس بو ریش بوان هاتا فکرن چون ویده که کنیسا خوشی فکرن سردان مالباتی خوشی کرن سه مالبات ور بجی کرن فکریان اما که کمتا کوچبر سرکانیه امجمها نیسان داش هی با نیسان داش حکومت دمکی دخوازن جشاندن پیکانینا پیمانا 29 چله ام دخوازن تن کمیته سه چهار کس در باسی سرکانی ببه لسر عرده نرخاندن که تقیمه که چه بکه کاروش چاوایا آواهین هندر سرکانی دا چاوا بویا چقاس خرابی باجر دا چه بیا وکی دوسه که ام چه بکن جبون آمد بیجن والله ره نه آمنه هینجی پر هین اولهی تونه یا ام نکانه ما در باسی سرکانی بکن لیدما کو احمد هلالی چو سرکانیه پیشتی و سروک مجلس مدیر منطقه کو جرات گوتن یک وقت جرات کو بخار نش خلک سرکانیه جگل مغموری الوی رکیب جوبیا هات حسکی به پارزگار حسکی رجی جوبیا شرط مرجن خوش پارزگار حسکی رجی گوتن ام دخوازن سازین سرکانی گردای حسکی به لی حتان کو گل غویران و گل دنه بنگرم قبول نکن یک جی کردک وگره بازار خو یعنی ریش بون اوان وکیل ما این بون اوان تنن دما کو کمیته یعنی گل سرکانی با وکیل خصنی دخواستن بگرن ریش بون ته گرتن باشه نه و چالاکی یک لدار خست پشتی و چالاکی نه اف تشتی کو وجی آنی زمان یعنی چوین هاتن دنابر سرکانی و حسکی ده هر هی نسکنیه نه مثلا ماینن شو پاریزگری حسکی جگو مثلا نه اساس نه ماینه گلک تشتی نه لیوک کمیته دوی درباری ده تو بانگلوا هاتن کرن جبوب تایبت اون روشانو به هفره بنرخینن لگل پاریزگر کابه و سر اساسی چتی کو وگوت اون بچن و داره ببینن بیکار روش چاوای وکی گاوا دست پی دوی درباری ده تو تشتا گیشتی وگلو انا حتی وین در نه یعنی شاندانا کو چکر راسی جهانی که وصلنا بخار زجندي هم جهاني يعني حتى او كبير وجايه وحكومات سوريا دم كيجي ديتن والتخمين تاكرن كنت في حفتي هاندا تصابين لحسكه دبكو بكوميتا كوجبر سرقانيه رونن جبركو مسرا موسم بداوي بو چانديني بداوي بو يا مسرا ماينا دي فكريا او گوندن کو هند زانن د خط جبهه بنانگو خط شرب اوانا بهنا فرد کانن مایناجی راکن ده خلک واجب کان بخوازن دکانن بگنیش برکو ایلو یک جوابانی ما یکو امبیشن یکو ماینا را دکرن دبیجن ریا دربیسی حتی سرکانی او ریا سرکه یکو دچته او رب تمامی هاتیا پاخش کردن تنی مسانه گوند مانه یعنی کو بخوازن خلک کانن آنا بگنیم ده حکومت سرکانی نب سری خویا اجبر ما مستشاربان بنا آنا چی بخوازن بدن مشان خطری کی پرمزن هيا افسر 7 سالانه خلق سرکانیه چما نچو سرکانی تکانه جبنا کو به اوکی کوم بگره کی جانب کریاره کی یا جن حقیقت لگل می سرکانیه بکرن مافیان بکرن به خودی هر وست به آنها سوریا آدم کی بریا هنک دزگه او ببیجن هنک ریخستنا انگو منظماتا دخوازن سرکانیه بریا هن خلق سرکانیه تایبت کامپا سرکانی و شوکانی سر هی هفته روزانه لهبان هر دو کامپان سرجمالی یک دست فکریه دیگه چی بجن مالات چیه کاکی تیده امی پرابد نوا ونه تک تک بگرن بدن ارمان جوان سرکا دخواز آنی سرکا چیش خلق بجن اگر اون تک تک بگرن امکان آن ریج واره بگرن لب آوائی کی کوم با آوائی کی رخصتنی
ام اوان زحمتی هيا و پرسکریکا بخوره بینه چه نابه جبوی خلکی تشویق دیگن دریا مادیت که روز خبر ده در خواست خواهی برده وانی را خواب خواهد خبری و تو به دهندر سری کانی چه تحت بگیرن ما بگیرن اشکال چکن ما تیخنا زندانه به حقی ما به ما ماشي بكره مكان دنگي خو بك دما کو تك تك خلق بگره لدما با اوای کی کوم بگره و دنگي مهبه و برياره کی مهبه امي وصل بكار بن هدر سري قاني ده و بريا خو بكنا جوج حکومت سوریه و آشکارش مرد به همه چند جارش من بخورش گوتنه به مادام تو خوازی پیوندی سر تلفنی بمره هاتیه کنه دبیجه تو بخوازی امکان آنها گرانتر بدنه تو کس ری برته نگره تو بگری سری کانی اما تک وکه کوم وکه خلق ام قبول ناکه یک دخواست یا که یکسر یا دولت ترکیه که کرد هندر سری کانی نه خودی بریار به وکه باجاره که خو بریغه ببن هزی خوی اولاکاری هندر باجاره سری کانی ده آبا بکم بکار بن سازی دزگه و خیر سازی خوی یه پرورده یه تندرستی بریغه ببن دیگه که نخوازن اف دخواجی نمکنه بریغه هره یعنی اگر تکانه گلی من بوچی او سری 7 ساله سری کانی بانا و چما دنا با چادر دان نوا کامپان زور زحمتی بیتان جبو ایش حکومت را به جاره محلوا سخواش وانا zarar که مگو ان لیستیکا وات زانن هم بوار رودنن هند بجن مرسره ماینن مرسره ریو استنگی هيا لوند کلا کی رج رخصنا دشینن کامپان مش خلکی را بجن هگر اون تنه هرن امکانش ور عربا بگیرن امی پراجی بدنوا امی دری و مالی و پنجره و مالی چه بکنه تک تک بگیرن چی سیاست کی خاپاندنه مرسرگل سریکانی ددنا مشاهده یعنی و یکی از خوازن بجن حکومت سوریه دم کی حتی به کلی هانه ده نخوازه خلق سریکانی با آوایی که گل دخوازه بگره یعنی گل چما دخوازه بگره وکی کمیته هم چما دخوازه بگره ام با آوایی که رومت چما هم دیجن بگره که برومت جبونا ما اف خطا صوره یعنی اما او بگره که چما دخوازه بگره که بکوله بگره که سری خال بر دولت بطوینه و چه سری تجی بکن دبیت بدنگ بی به یکی دخوازن عمل سریکانی فکر بینه افش نممکنه هم قبول بکن چونکه دیروکا باجار سریکانی به گل خو به شربان خو تن اسکرن چه خاصی بر خدانه کی مزن کنه یعنی باشه اندام کمیته کوچبران سریکانی محمد حاجی ام گله کی سپاسیات دکن تبلی برنامه ما بو و تبرسدام گلک سپاس بوش